ka alqur'ana e ka sunna ma ka nder alqur'ana e ka nder sunna gonga Allah ɓangini ɗum ton o fensiti gonga o detayi ha moƴƴi fala udra li ahadin hina idin fi dalala nganto alana hay e goto on tuma e majjere li anna taqsira fi non raɓɓinɗina gongol jaa min qibalihi ɗum ɗon ari immorde tele makko haythu lam yabhath ani lhaq ko honno raɓɓinɗinare nden ardi immorde e tele makko ma e bange makko nokku ka o wiɗaki o ɗaɓɓiti ga e gonga o wiɗaki o ɗaɓɓiti ga e gonga mimana o ɗaɓɓitali gonga ɓe ngeli enen ɗo si haajum makko yani ɗo o ɗaɓɓitete ka téléphone mo wakkili corkude ɗon ñama ɗon waɓutu molanaɗo fi o hetti sawa an ko mbuuɗi o naɓani goɗɗo on wi'i hendaki ma ko mbuuɗi o addana tawi ɗi hewtali ma o windani goɗɗo goɗɗum tawi ɗum yahaali o ɗaɓɓitey walam yas'al ahla l ilmi raɓɓinɗinare ɗimmere nden ma sabu raɓɓinɗinare ɗimmo on o landaki kadi yimɓe gandal ɓe ɓe ngeli ko imma an tigi wiɗɗoɗa fi butunil kutubi ɗaɓɓita ma ɗum landoɗa yimɓe gandal ɓen mo hersi landagol yimɓe gandal ɓen o hersata faljude faddalalu majjere nden jaa min qibali aynani hari ko raɓɓinɗinare ko naɓɓinɗinare nden woni nene majjere nde on tuma majjere nden ko woni on welsindiɗo ga e ɗaɓɓitugol gongol qawluhu makugol mo kanko ceernojo on almusannif hasibaha huda o sikki majjere nden ko peewal hasibaha o sikki majjere nden ko peewal fihi bayanu anna dhanna la yugni min alhaqqi shay'a woni e ngol konngol ɗo ma e yewtere ceerno o ɓangingol wonde ene tabiti sikke ɗen ɗe duncanta hay hunde e gonga on sikke ɗen duncanta gonga on hay hunde wallahu jalla wa ala allah mawɗo towɗo on yaqul wa innahum no seytanuji ɗi la yasuddunahum wallahi iɗi sakkoɓe kamɓe yimɓe ɓen anis sabili ga e laawol ngol wa yahsabuna kamɓe yimɓe sakkaɓe ɓen hiɓe sikka annahum no kamɓe muhtaduna koɓe fewɓe fa husbanuhum la yashfa'u lahum sikke maɓɓe ɗen ma sikkugol maɓɓe ngol tefantaɓe jeejantaɓe li annahum sabu kamɓe laysa lahum udurun laatanaki ɓe nganto haythu lam yuraji'u lkitaba wassunnata hatta ya'rifu alhaqqa min albatil nokku ka tawi ɓe rewtaki deftere nden ɓe rewtaki sunna on haa ɓe anda goonga on immorde e mere on waɗi noon ko rewtagol deftere nden e sunna on wallata goɗɗo haa o sendidira goonga on e mere on waɗi wata andirde ni tun wa innama rakibu ahwa'ahum rakibu on ko honno wireto andu ko ɓe baki ɗon a moto ma oto andi en senodiɗo sena yandi woɓɓe a senori oto woɓɓe senori moto
andu ko ɓe baki ko otowal ngal ɓe baki e mum ngal ko otowal beleɗe ma ko moto beleɗe wa yahsabuna hiɓe sikka annam no kamɓe muhtaduna ko ɓe fewɓe wa maa hada wondude e ɗum ɗo hakama allahu on ñaawi fiira kala ɓe sikki ko ɓe fewɓe ko andi ko wiyaɗa kon wondema anna danna la yugni min alhaqi shay'a sikkugol maɓɓe ko ɓe fewɓe wa maa hada wondude e ɗeɗo sikki hakama allahu bi kufrihim wa dalalihim allahu on o ñaawi heefirɗugol maɓɓe ma yeddugol maɓɓe e majjere maɓɓe fa bi mujarradi ko sabu telɗugol anna al insana yahsabu himo sikka annahu no kanko ala haqqin himo e dow goonga la yasiru hada uduran lahu wontata ɗe sikke ɗo nganto wonandemo illa ida lam yablughu shay'un min alwahyi alilahiyi almunazzali ala arrusul si wona tawa hara yottakimo hay hunde immorde e wahyu allahu reweteɗo on tippinaɗo on e dow nelaɓe ɓe li anna alwajiba fi tabiti ko waɗɗi kon alayhi e dow makko kanko neɗɗo on an yarjia ila alkitabi wassunna ko nde o ruttoto faade e deftere allah nden e sunna nelaɗo on ko ɗiɗo ɓulli ɗiɗi tun on tigi ƴoogata haray o heɓa ndiyan laaɓuɗon o hunkora ɗum pele tun kun o hunkorta fiita ndiyan ɗan dimbo haray fensitande karamokoɓe ko ɓeeɗo haray goonga laaɓuɗo iwrata en wala yabuga ala dannihi wa husbanihi ala ma yaquluhu lahu gayru innahu haq fa hada laysa bi udri haray heddake dow sikke makko ɗen e sikkugol makko farqu bayna danni wal husban haray ɓe maki fof ko gotum la heddaki e dow sikke makko ɗen ma sikkugol makko ngol e dow koɓe woni ko woni e wi'andemo tana makko enen so wi tana makko ɗo na wide ko tana nambara de koko hina kanko goɗɗo goo mo hina kanko ko woni mo e wi'ande kon innahu no konko o sikki ɗon e haqqum ɗum ko goonga fa hada laysa bi udrin goɗɗo goo kadi si wiyanimo mo hina kanko ene ko o sikki ɗon konko goonga ɗum kadi wattata goonga goonga ɗum kadi jonnatamo wondema nganto haray ɗum ɗon laataki ko nganto wa fi l ayati l ukhra woni e aya goɗɗo go'o jomirawo subahanahu wa taala wi innahum ittahadu shayatina awliyaa min duni llah wa yahsabuna annahum muhtadun ɓe jogituke cheytanuji ɗin waliyaɓe weldiɓe walloɓe toppitotoɓe haaju maɓɓe ko hina allah hiɓe sikka wonde kamɓe koɓe fewɓe undur kayfa ittahadu shayatina al insi wal jinni awliyaa min dunillah ndaari mbaadino ɓe jogitori cheytanuji yimɓe ɓen e jinnaji ɗin weldiɓe ɓe acciɗon allah tabaraka wa taala min dunillahi tana allah wa yattabi'unahum hiɓe jokka cheytanuji ɗin wa yahsabuna kamɓe jokkuɓe cheytanuji ɗin hiɓe sikka annahum no kamɓe muhtaduna ko ɓe fewɓe si a jokki goɗɗo a sikki hiɗa feewi haray a tabintini peewal ngal koye on ɗon iwrata ceerno on o maaki fa hadi chayatinu turidu lahum alkhayra en tiniɗo alamatu l istifham wa alamatu taajjubi ene yalli cheytanuji ɗin hino fandaniɓe moƴƴere ha ɓe sikka ko ɓaɓe jogitike cheytanuji ɗin waliyaɓe ene ɓe haray ɓe feewi hiɓe sikka cheytanuji ɗin no
فاندني بمؤيره قال تعالى الله تودون وي ومن يعش عن ذكر الرحمن كلا أرني غاء جنتوري ياجد يرمل وني دفتر الله الذي نقيد له أي نهيئ له من هبل نايم من إئبن نايم من بريبار نايم شيطانا سيطان فهو له هر شيطان ونندم قرين كوبي سندو ديرابه kono kadumaki ton kapula sindondiraɗo ɗum ɗon ko takkodiraɗo mo sertatake few kayɗa o yawa yeyo on andi on en nette mawɓe meɗen ɓe gari paykum jokkino paykum puykum ɓena ko o sindodirɗa ɗum ɗon ko kambano naam haray undur qawlahu subhanah ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا هذا عقوبة له ستوي التي هبلاني goɗɗo mo o wondatay noon ina feewuɗo ɗum ɗon ko lette فهو له قرين وإنهم أي الشياطين الضمير يعود إلى الشياطين لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون يحسب الأتباع هنا سكة جوكو بشيطان وجي أنهم نكم مهتدون كوبي فيو فلم ينفعهم نفالي بذلك جوكتا قول مأبي شيطان وجي ما سكو قول مأبي كوبي فيو ولا أذر لهم فيه نغانتو على نابي سكدين لأنهم سبنوا كم بلغتهم دعوة الرسل ولم يقبلوها يوتيك نوداندو نلا بيبي بجبالي نوداندو وإنما العذر أنو نغانتو يكون هنغولاتو يافي في المسائل الاجتهادية التي يسوغ فيها الاجتهاد شيخ أماكي وند منغانتون كولاتو توكو في المسائل الاجتهادية إنياوجي مسألة لتواتا كو تنورغول فامو لا لتتوا gonga on no suuɗi seeɗa ko gandal o ɗaɓɓitirte kadi naaɗi fof ko allati ɗin e masai mani ñaɗen ɗin ɗon masalaji ma ɗen ñawoje yasuugu fiha al ijtihadu hino newna e ɗen ɗon ñawoje tinnagol ɗaɓɓita fa yajtahidu l insanu no tinno neɗɗanke on wa yabdulu himo okka wus'ahu yaajede makko wa taqatahu e taqa makko enen alhamdulillah ko pular ko ɗum wiyeten fil bahthi ɓe ɓanginano en ɗo mana taqa yani mbawdi makko ndin fil bahthi e wiɗa gongol hatta yadunna ha o sikka anna hada huwa alhaq ha so wi'itike o ɗaɓɓiti ha o gollitiri haqqille makko ɗen o gollitiri faamu makko ha o sikka ɗum ɗo ko kañum woni goonga o fa hada ma'durun oɗo harayno jaɓane nganto si o sikki ɓaawo nde o ɗaɓɓiti ono jokkugol tun ɗo goɗɗo sikka ɗon haray dey ko ella ceerno on maake andi ene en filloto woni لقوله صلى الله عليه وسلم في ما كن لا صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ستني كنياو وأم وهاوري إكو دأباكون هراي مماري جدي جديد جدي تنا غونغون إن جدي صوابا وإن اجتهد ستوي أتنيك كانكو نياو ونياوي ريتناد فأخطأ أو فلجي فله أجر واحد عليه مماري
يعني جدي ووتري متفق عليه بين الإمامين سيبيا منهم متفق عليه ببانجنا نويندو نميات دايتون ساباندene وناوي ديكو إمام البخاري إمام مسلم تولي اتابر غوتال فوتاني حديث انو سلي كو سارتيجي دي إمام البخاري سلي حديثني سارتيجي دي إمام مسلم سلي حديث دي سفوتي أراي كو دويته متفق عليه ببانجنا نويندو وادي نون بوي تو متفق عليه hara no dar so woni hollidde noon andi si neɗɗo woni jannginowo hoore mum haray no aanini goy ɓa ko ɗum o ɗo woni faydi yeeso ga ko noon qawluhu makugol mo kanko cheikh on wala fi hudan tarakahu hasibahu dalala wona kadi peewal ngal o acci ɗum o sik afan مديوي يا أخي هذا في المسائل الاجتهادية بارك الله فيكم هراي ɗum ɗo noon wiigol ɗo si on tigi tinnike o hawri e sawaba falahu ajran to tinnike o woppi hara ɓenni ɗum ɗon haray ko e masailul ijtihadiya amma si tawina e masailul ijtihadiya amma masailu tawqifiya amma noon ñaawoje tawɗe ko waaqifatum bil adilla ko daroɗe dalil ɗen ɗon ijtihadu waala tun dadi ko dalilɗe daroɗe wa hiya ko woni ɗen noon ñaawoje ma ɗin masalaji umurul aqida fiyakuji finde nden o andi ɓe makanino en ɗo ñande fuɗɗotoɗen deftere nden woko deftere aqida nde haray kadi faamen aqida on hino hecci masalaji boy masailul aqadiyya haray no hecci masalaji boy falaysa li ahadin an yajtahida fiha laatanaki hayye goto nde o tinnoto ka masalaji tawqifiyya ɗum woni masalaji aqida ɗi bal ilwajibu ittiba'u dalil bal ilwajibu ittiba'u dalil haray ko waɗɗi kon ko jokkugol dalil o madama hiya waqifatun bil adilla wala majala yilorde ala fiha e masailu tawqifiyya lil ijtihad qawluhu makugol mo kanko cheikh on wala fi hudan tarakahu hasibahu dalala wona peewal ngal o acci ɗum o sikki ngal peewal ɗon ko majjere laysa al amru laataki fiyake on ala al husbani waddanni e dow sikkugon walla sikke ɗen ɗum ɗo haray fiyake on laataki ko e dow sikke ɗen woni fa ya'khuda dalalatan yahsabuha huda o ƴetta majjere nden o sikka majjere nden ko peewal aw yatruka haqqan yadunnuhu dalala ma o acca goonga on o sikka goonga on ko majjere dannuhu la yashfa'u lahu sikke makko ɗen tefantamo li anna alhuda waddalala qad bayyanahuma allahu fi lqur'ani wa bayyanahuma arrasulu fi sunna on noon peewal ngal e majjere nden gom ɗi ɓangini ɗin ɗiɗi allahu on ka nder alqur'anare ɓangini kadi majjere nden e peewal ngal nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ka nder sunna wa bayyanahuma salafu fi siratihim wa aqidatihim ɓangini kadi ɗin ɗiɗi ɗum woni peewal ngal e majjere nden feƴƴuɓe ɓen e fi siratihim wa aqidatihim ka sira maɓɓe e ka finde maɓɓe falhaqu wadihun walillahi lhamd goonga on ko laaɓuɗo pos ko allah wodani yettore nden wa min rahmatillah yaafe wa min rahmatillahi no jeeya yurmede allahu on
أن الحق واضح من الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح نجي يرمي الله غونغا ko o laaɓuɗo immorde deftere allahu immorde deftere nde sunna ɗum deftere allahu sunna nelaaɗo e peewal feƴƴuɓe moƴƴuɓe ɓe maadiɓe moƴƴuɓe ɓe ɗumɗoɗi kon ɗum ɓuri alhamdulillah chekhani gasa jarama ɗum welatan laysa fihi gumudun ko suuɗi o ala e goonga on madama deftere allah nde sunna nelaaɗo on ɓangini ene hala e goonga on ko suuɗi wala labsun wona kadi ko jiiɓodiri ko jillodiri ala ton jillodiraɗo ala ton ko suuɗi ala ton haray ɗum waɗi haray si wiyama tun wonno e nette haray naafiji ɗin fo wirnitana fo ɗum ko si tawina ka deftere allah deftere allah ka sunna nelaɗo si fo jangi fo wirnitanto ɗum ko suuɗi ala ton hay fof naam ko jiiɓodiri wala kama hasala lil umami sabiqa wono heɓorani noon wonande moftammaji feƴƴunoɗi ɗin lamma tala alayhim l amadu tuma nde juutuno e dow maɓɓe zamanu o ma lefu ngu waltabasa alayhim l haq jillodiri e dow maɓɓe goonga on wa hurrifat l kutubu ko ɗum woni oña hurrifa wayla defte ɗen wa guyirat sansa joni waɗenɗa kalima francia ɗon yawete famede naam hurrifa idan ko kalimatan mutaradifatani tahmilani manan wahidan naam tahrifu ko waylugol mana o taghyiru ko waylugol ko woni ɗon kon tigi adda goɗɗum watta iyo tayib en ɓeydi heɓude ɗo kadi ndaygu si wiyama hurrifatil kutubu waylugol defte ɗen waylama waylugol ɗengol ko waylugol mana majje o barakallahu fikum falaysa li ahadin udurun hina idin haray latanaki hay e goto ganto on tun qawluhu makugol mo kanko cheikh on faqad buyyinatil umuru naam faqad buyyinatil umuru makugol mo ene ɓanginama fi akuji gonga mi faami mi diwayi ko anndi ɗo min kadi joni neɓa tan waɗaline to yafotogo faydi ko ɗo ko hande ko yulde faabi si ore amma hadihi l ummatu ne ko ɗon barakallahu fikum amma ɗeɗo mofte fa yabqa wadihan haray ene gonga on no heddo ko o laaɓuɗo poyi walkitabu wassunnatu mahfudani haray deftere allah nde sunna nelan ko reenoji ɗiɗi min attahrifi wattaghyiri haray immorde e waylugol mana on e waylugol hunde nden ti itta nde adda goɗɗum fa laysa li ahadin udurun hina idin joni jokodiri tawi barakallah fi qawluhu faqad buyinat l umur gom ɗi ɓanginama fi akuji ɗin naam qad buyinat l umuru gom ɗi ɓanginama fi akuji ɗi lakinnaha ay buyananano na yeewa ɗon nendete fiiji ɗin no laaɓude tun wi an e faamuma fiiji ɗin no laaɓude tun anndi ɗo si tawi menen meɗen anndi fiiji ɗo ala ɓennena tigi tigi awa joni noon on nendete miɗo anndi hewtiga fiiji ɗin laaɓata kono anndi ɗo hino iskal on si tawi tun woni ha joni tawi ko an kadi ko tawi heyɓe wo hiɓɓe wo ko a fiinotoɗo ɗon hara ham fiiji ɗin laaɓiray ma hen haray miɗo anndi joni noon ne ndette fiiji ɗin hewtika laaɓata ɗo ɓe holli wondema nam hi si wiyama kadi buyinatil umur a wiyata yoni wiya mi sooda e deftene nden mi janggana hoore madama buyinatil umur fil kutubi lakinnaha kono ɗin fi'akuji noon ɓanginaɗi tahtaju ila bahthin wa ila talabin haray ɗi haton jini faade e wiɗande e ɗaɓɓitugol
بأن يتعلم الإنسان كون تيجي ويدور تلقيتا كون تيجي ويدور تلقبا كونde o andinoto konde wonde andinoto ne ay bi an yata'allama al insanu sabu nde andinoto neɗɗan kon wa yatafaqaha o faamino yani o yaha o jannga fiqi hay goɗɗo juuɗe goɗɗo o faama o andino o faamino wa ya'khudha al ilma an al ulama o ƴetta gandal ngal ga e karamokoɓe mo anndi Abdullah ibn al Mubarak mo yewti yewtere nden no laba fi ka adab talib yani ka honno ka fadlul ulama wa inni la yuladu ahadun wa huwa alimun walakin al ilma bitalaqi fala budda an ta'khudhahu min ghayri hay goto jibintake ko o ganda wosi ɗum no wawno wonde far rasulu awla bidalik ko nelaɗo ɓurno hamdidude e ɗum ɗon kono o inni ولكن العلم بالتلقي أي بالأخذ فلا بد أن تأخذه من غيرك نعم ويأخذ العلم عن العلماء وجدت غندنغال غا كرمكو harayno nawa andi waɗugo andi karamoko jannguɗo ha gandal waɗi ɗum karamokoje e waɗuɗo hoore mum karamokoje fi masafil ulama ɓen karamokoɓe ɗon ɗiɗo no sertigoy mi fillito konngol ngol wiimi jannguɗo ha gandal ngal waɗi ɗum karamokoje e jannganɗo hoore mum ha gayni waɗi hoore mum fi masafil ulama ɓen ɗon ɗiɗo harayno serti wala yahuda al ilma an nafsihi no kanko Abdullah ibn Mubarak kanko tigoyi wala yunassibu ahadun mudarrisan li nafsihi goɗɗo darnata hoore mum jannginowo hoore min woni ceerno hoore am nayo ƴettu gandal ngal ga e makko aw an mislihi min al juhal sengeti Muhammad Mukhtar sengeti o ma kay ɗum ayna ɗo taw buyananayno inna wonde ndette kuntu ataraja ma zumalai zumalau ka misluk harayne ɗe rewtade menen min e ɗimmoɓe amɓe wo a yata taw janngoyon taw noon wo koko janngoyɗon e juuɗe karama ɓe artoton noon rewtoton mi annda son faami wona o anndi ɗon no woodi wiyoɓe de deftere faydi sa faami mo qaddima mayre on haray gasi a ɗayni tigi mo qaddima deftere ko adresse sa ari ɗo tun e laawol ɗo ɓe windi ayay ɗo wonde kala ka Kalefour ga Conakry ga ɓe winda ɗon kindiya sikka ɗum a yaha ha mato tun ara hewti kindiya filaki ma ngara fila ɗon aéroport ɗo haraɗa hayno ɗon ɓe windi ɗon kindiya he si hawri a sikki ɗon joni a yaha seeɗa tun a yaho matoto ma yaho anta ara a hewti joni andi si hawri joni na yon tigi ƴettu gandal ngal kadi ga e yerujo makko minal juhali immorde yimɓe majjuɓe ɓen awil muta'alimin o inon komi wino nane ko ari andinki waɗuɓe hoore mum anduɓe almutaalimin cheikh andinkiniɓe enen goy ka pular on anduɗo e andinkiniɗo no serti aw min alkutubi o kadi no woodi karamakoɓe man kana cheikhuhu kitabahu kanat akhta'uhu akthara min sawabi kala tawɗo kañum man kana cheikhuhu kitabahu kala to ɗaatiɗo kanko kala tawɗo ko deftere makko nden cheikhu makko on ko laati ko deftere makko nden koyo yaa tun ka maktabal o yaa tun ka oustad Alassane sooɗa ma o yaa Madina ka Alaji Souleymana o soodoya deftere ɗon o ara o rewtano hoore makko ɗon gasi ɓeni ɗum ɗo la yakfi bal yahudu l ilma an ahlihi kowoni o ƴetta e gandal ngal ga e yimɓe gandal ngal li anna hada al ilma yutalaqa an il ulama la min al juhal finon ngal ɗo gandal ko ƴettete ko e karamokoɓe eni na e majjuɓe ɓe fal ilmu bitalaqi o yi Abdullah ibnu Mubarak wino ko la yuladu ahadun wa huwa alimun walakinna al ilma bitalaqi ey bil akhdi wa laysa bil akhdi min al kutubi wona kadi ya ƴettu tun laata ko ƴettugol ngol tun gandal ngal kadi immorde defte ɗen alkutubu innama hiya adawatun haray deftere nden no mase ɓe wi noon mase makko baka ka sala wonata andi ɗon ko adwatu no waɗi
haray defte ɗen ko matériel faqat ɗum ɗo lil bahthi wonande wiɗagol ngol ɗo ɗaɓɓitugol yashrahuha al ulama defte ɗen ko matériel wonande ko wiɗore ɗaɓɓitire kono konko ɗaɓɓita ɗon noon yashrahuha hino sarha defte ɗen al ulama wa amma al wusulu ila al haq fa hada yu'khadu an ahli al ilm amma yottagol ngol faade e goonga on ɗum ɗon kanko ƴettete ko ga e yimɓe gandal ɓen wa yurwa anhum hino fillon yani hino fille ga e maɓɓe khalafan an salafin yani sakkitiɓen egga ga e attinoɓen qawluhu wa thabatat al hujjatu tabiti hujja wanqata al udhur nganta ngon taƴi ay ma li ahadin udhur alana hay goto nganta fa hada ad-dinu sanahu llahu min at-tahrifi wat-taghyir ɗin ɗon konguɗi ɗiɗi haray en ɗi firama ɗo joni en feƴƴay tum haray kaɗo dina allah reemika immorde e waylugol mana on e waylugol yani hunde nden tigi wa sara alhaqu wadihan la lubsa fih wonti gonga on ko laaɓuɗo pos ma laati gonga on ko laaɓuɗo pos ko jillodiri yani on nenete e jillodiral alayma bi khilafi l umami sabiqa ɗutodiri e moftanmaji feƴƴunoɗi ɗin fa innaha yani on nenete no defte ɗen e afan fa innaha no moftanmaji ɗi lamma tala alayha al amadu tuma nde juutuno e dow moftanmaji ɗin e lefu ngon ma ɗum zamanu ngon harrafo kutubahum ɓe wayli defte maɓɓe ɗen wa gayyaruha ɓe wayli mana on ɓe wayli ɗe kanje tigi ɓe wayli bindin on wa baddaluha ɓe wattitiɗe faltabasa alhaqu wa khafiya haray jillodiri gonga on o suuɗi ko ɗuma on lanni daroto ɗo menen ka deftere amen faltabasa alhaqu wa khafiya menen ko ɗon dari ko min tun dari ɗon andi noon onon koyo ɓeyde tun ko amiru lakki dare rewtotoɓe ɓe tata ɓen no sattande no rewto usal mbeɗa mari ga yitti ko rewto jon jokki aw jon noon ka woni ɗo jonte ɗiɗi tati o landitete seeɗa wiyete toon kamarin gou woɓe en landitoto ko manno ɗo aray ko majlisi kono en waɗay wonde kadi yeƴƴitoray ka lekkolji qala almuallifu rahimahullah wa dhalika anna alsunnata waljama'ata qad ahkama amra addini kullah wa tabayyana linnas fa'ala annasi littiba haray walli fiiɗon o maaki e rahimahullahu taala rahmatan wasi'a wa dhalika konko janta ɗon ɓangino hen kon ɗo anna sunnata wonde sunna on e jama on qad ahkama gomɗi ɓe ñeññi ma ɓe labini amra din ay atqana kullahu wa tabayyana linnas fiyake dina kam ɓangani yimɓe ɓen faala nnasi l ittiba haray no defi yimɓe ɓen jokkugo achar qala rahimahullah wa dhalika konko janta ɗon anna sunnata wonde sunna on wal jama'ata qad ahkama amra ddini kulla wonde ɓe ñeññi ɓe labini ɓe ŋarɗini fiyake
دين كان كلام مكو ذلك إشارة كسبان إلى ما سبق ذلك إشارة كسبان إلى ما سبق فاد إكو أديكم من الحف إمرد رردنغونغول على لزوم طريقة أهل السنة والجماعة إدو تبتغول إلاول ما دومغول ني بتبتا إدو لاول يم بسنة بين الجماعة وقد سبق قم لي أديك أن المراد بأهل السنة عنده فاندارندين يم بسنة بين قال المتمسكون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ko ɓen jogiti ɓe sunna nelaɗo wa bi tariqihi e laawol maɓɓe ngol haulai ɓe ɗo jogitiɓe sunna nelaɗo on e laawol maɓɓe ngol hum ahlu sunna ko ɓe wiyete yimɓe sunna wal jamaa e yimɓe jama umma jama on yimɓe afan wal jamaa hum alladina jtama'u ala alhaq siyama ahlu sunna ko jogitiɓe sunna nelaɗon e laawol maɓɓe ngol siyama wal jamaa hum alladina jtama'u ala alhaqi ko ɓen woni ɓen hawtituɓe e dow goonga on walam yatafarragu ɓe sertade kama qala taala wano allah to ɗon wiiri noon wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu jogite ɓoggol allahu on fop wota on seɗɗa ijtami'u ala alhaq afan ijtama'u ala alhaq ɓe hawtiti e dow goonga on walam yatafarraqu anhu ɓe sertali ga e goonga on walam yahtalifu fihi ɓe luutondirali e goonga on haulai hum ahlu sunnati wal jamaa ɓeeɗo ko ɓen woni yimɓe sunna ɓe e jama hawtituɓe e dow yani senduɓe diina mum kam menen ko kaari jum menen ko kaari jum menen ko goto kala laawol goto kala inna yani inde diina muɗum kamma inde laawol mum ngol fallahu jalla wa ala allah mawɗo e towɗo on yaqulu li nabiyihi hiɓe himo wi'ana anna wonande annabijo makkon sallallah alih w sallam lasta minhum fi chey anne laaɗo a laataki e ɓen senduɓe diina mum kan hay hunde innama amruhum ila llah anduno fiyake maɓɓe ko faade e allah tabaraka wa taala summa yunabbi'uhum defte allah o humpita ɓe o yeetitoɓe bima kanu nde ko ɓe laatino ma yaf'aluna iɓe golle wa dhalika konko jantaɗo anna sunnata wal jamaa ahkama ay atqana ɓe ñeññi ɓe labini ɓe garɗini fal ihkamu manahu al itqan haray ko labingol pular sénégal wiyata garɗingol itqan e cheikh kono ɗum ɗon andi ko hunde labande ha honne nette feƴƴiti ɓe na e ɗum ɗo no garɗi sanne atqana amra dini kulla ɓe labini fiyake dina kan kala makka faddinu kulluhu mahsurun fi sunnati wal jamaa dina kan kala makka ko mooɓa ɗum e sunna on e jamaa kama qala sallllahu alayhi wa sallam wono nelaɗo allahu on makiri noon fa innahu man ya'is minkum fa sayara ihtilafan kathira fa alaykum bi sunnati ko lekki kinni haray pikiru ma comprimére lekki lurral ngal ko jogitagol sunna nelaɗo kala on wuurɗo fa innahu no fi woni man ya'is kala on wurɗo minkum e moɗon fa sayara ihtilafan kathira ɗum ɗo duwaka hawde wona woɓɓenayna min hannde kadi mi jokkata hay goto par ce que en gi yeddodiri no juuti goy bo nelaɗo wi lurrete an a wi a yahay andi an kadi ara woni jama tammugoy si ɓeeɗa ɓeeɗo ɓeeɗugoy waɗi an kadi ara woni fedde fa alaykum ɓe maaki lekki kinno defi on bi sunnati sunnago la yaqi
من شر هذا الاختلاف إلا التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بإني دندتا إمورد إبوني ngal ɗo lurral ma ngal ɗo luutondiral si wona jogitagol ngol sunna nelaɗon sallllahu alayhi ko ɗum ɗon tun dandata lurral ngal wa hiya sunna on ma kana alayhi rasulu sallllahu alayhi wa sallam wa ashabuhu في العقيدة والإبادة والمعاملات والأخلاق والآداب ففو أجت فو هذا سنهم هنا وارن تون كفتان هندا أنكم نونكو تني عندي ساجة تيرو تني مينيتيري أبورني كتا يواتا في اللود ويته كو مينيتيري جوني كنا أقول لا تقول ده مينيتيري ولا بد كذا وارمان كذا كفتان هم ما دقون yetta deften harara min didati iwtira baw karamo ko ben janga diwi adi do al aqidatu wal ibadatu wal muamalat wal akhlaq wal adab haray sunna on ko konko latino e dow mun nelaɗon sallallahu alaihi wasallam e wondi ɓe maɓɓe ɓen sahaba ɓe maɓɓe ɓe suɓugol kadi ɓen inna ɓeɗo ko ɓeɗo ko ka senduɗa sahaba en wo haray a heeɓi nawnare haray koye allah okkore lekki molanade noon ko konko laatino e dow mum nelaɗo sallallah alih w sallam e wondiɓe maɓɓe ɓen fil aqidati e finde nden wal ibadati e dewal ngal wal muamalati e gollodire ɗen wal akhlaqi e jikkuji ɗin wal adabi e neediji ɗin wa humul firqatu najiya ko ɓen ɗon ko ɓen woni fedde daɗunde nden min bayni 73 firqa hakkunde e feddeji capanɗe e jeeɗiɗi e tati kulluha fi nnari illa wahidatan ɗin feddeji ɗon fappuno ka yiite si wona wootere hollina ɗuɗugol ngol pelley feddeji capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi ɓen nasama kalaɓe e ɗuɗugol kono ko fedde wootere daɗi qaalu ɓe wii man hiya aray no windi ka defte men min hiya aray ɗum ɗon cañƴin ngal ɗon masal sella man hiya ya rasulallah sahaba en landi ɓe landaki koye fi feddeji ɗiya tarduɗi ɗin ko ɓe landi ko fi fedde daɗune nden man hiya ko honde woni fedde daɗune nden ya rasulallah fa hadihi allati tusniyat kan tusniyat fa hadihi ko ndeɗo allati istusniyat min hadihi lfiraqi jama'atun mutamayyidatun faman hiya ɗayni wo ko ndeɗo woni fedde ittintinande immorde e ɗiya feddeji jama'atun mutamayyiza jama ɓurɗo nonde sef ane sendodirɗo e ɓeya mutamayyiza ɓena jon haja talibun mutamayyiz aray ko bimana oɗo aray mo sendodiri heddi ɓen wakkilagol makko e jogagol makko halfiya e durusuji ɗin e jogagol makko mustawa nden fedde sendodirde faltodirde e ɗiya feddeji faman hiya ko honde woni nden fedde qala sallllahu alah wa sallama fi bayaniha e ɓangilngol fi fedde nden ma fedde nden man kana ko on laatiɗo ala mithli ma ana alayhi wa ashabi ko on laatiɗo e dow sifa hunde min komi woni e dow muɗum min e wondiɓɓe am ɓen hadis abu hurayra sahahu cheikhul albani ma alayhi rasulu hunde ko woni e dow mum nelaɗon wa ashabuhu e wondiɓe maɓɓe ɓen huwa sunnatu ko ɗum woni sunna ko ɗum nelaɗo wonno e dow mum ko ɗum sahaba en kadi wonno e mum wona goɗɗum goodey
ana buna na menen hanonete sunna duha ka waddin yani yeddindi de be sunna na sunna berte dum sunna ko ke dei faman lazimahu naja kala on duumiɗo e sunna o haray o daɗi walidhalika ko fii ɗum summu bil firqati najiya ko fii ɗum ɓe wiira fedde daɗunde nden fedde daɗunde nden kamɓe wonɓe ɓen e hoore sunna qawluhu makugol nelaɗo on wa tabayyana e afan makugol mo kanko cheikh on wa tabayyana linnasi e ɓangani yimɓe ɓen ma wonande yimɓe ɓen faala nnasi l ittiba'u no defima ino fawi yimɓe ɓen jokkugol ngol tabayyana linnasi ɓangani yimɓe ɓen anna amra dini kullihi fi luzumi sunnati wal jamaa wonde fi'ake dina kan kala makka ko e duumagol tabita e sunna on e jama hawtituɓe ɓe wiyetiken jama on ko alladina jtama'u ala alhaqi haray ko ɓen ɗon wi'a wal jamaa hum alladina jtama'u ala alhaq ko ɓen wiyete aljamaa ɓe yewtino ngal fi jama o wiya darsu qabla addars almadi falan yukhalifa ma alayhi ahlu sunnati waljamaa haray on tigi o hara o lundaki hunde ko woni e dow muɗum yimɓe sunna ɓen e jama hawtituɓe ɓen e hoore gonga on afan falan yukhalifa lundatako ma alayhi ahlu sunna konko woni e dow mu yimɓe sunna ɓen wal jamaate jam illa ahlu dalali si wona yimɓe majjere lundatako ko woni e dow muɗum yimɓe sunna ɓen e jama hawtituɓe ɓen e hoore gonga si wona yimɓe majjere nden ko ɗum allah wi famada bada alhaqi illa dalal kono ni ɓaawo gonga on si wona majjere nde si gonga feƴƴama ko no warata o majjere no laaɓi foy alhaqu fi lmasala wahidun haray kara han ardata e masala e weeɗo ko jeeyaɓe fuqaha o hadi lbiladi e masala ɓeynna haray ɗiɗo ɗiɗi gonga no wawi gongaji ɗiɗi no wawi wonde ɗon haray ko ɗum tarjihi aranta faman taraka alhaqa wakaa fi dalali kala on accuɗo gonga on haray wiyani e majjere nden ko ɗum allah wi famada bada alhaqi illa dalal walhaqu huwa ma alayhi ahlu sunnati waljamaa duna gayrihim haray gonga on ko hunde ko woni e dow muɗum yimɓe sunna ɓe e jama yimɓe yani e jama on yimɓe jama on jama hawtituɓe ɓen e hoore gonga on duna gayri ko hinatana maɓɓe ko hina mo hina maɓɓe ɗo en waɗi du'a kisan allahuma salli ala sayyidina wa sallam cheikh abdallah meɗi ɓeyde cheikhna barakallahu fi ɗo noon tan waɗu saabu riyabu waɗa dey staden woɓɓe si tawi tun ɓe mari toɓɗum ko ɓe landi ko alhamdulillah jazallahu cheikh hayra jaza yo allah yoɓɓe ɓe ɓuuri e moƴƴude e joldi o famina en daratuji ɗin o walla e waske en gollire hay dartu juuti seeɗa joni mono faala landitade e nder dartu on no wawi landade sina ɗum ayen e diɓe o na aywa ka luga al arabiya hiɓe wi'i tuma kala kalpe ɗen ɓeydi mana on wayloto si wona hara ko lasli on tun ɓeydanoje ɗen ɓeyditi tun tigi fiyo ɓeydo kono harnayo ɓe ɓeydu mabna ha sa wi joni farrata
ko o welsindike o welsindike ko ɗum woni o jakkinɗinike e waɗugol goɗɗum o wedditike e mum haa o woni welsindiɗo anma afrata ko o feƴƴintini anndi alifu on ɓeydi mana on yahi haa feƴƴitoyi wiyete afrata farrata o welsindi o jakkinɗini afrata o feƴƴinti ko ɗum sendi ɗe wa man yaasu gooto wo mo ɗurni ko ɗum ɓe firani en naani an zicrillah wa man yaasu an zicri rabbihi ne kako an zicri rahman kala ɗurniɗo e jantagol inde joomiraaɗo on o wedditi fiimum o terti no kayyid lahu seytane haray ko seytane woni bakade e makko kisan andi seytane koko allah daali comme fi makko ko alkhannas o wirnito to woni o bakkito sa welsindike o arta kadi o ala mayde o ala ɗugude o bakkito to woni kono wiyete khannas ko mahudum min alkhunus fala uqsimu bilkhunnasi aljawari lkunnasi on khunnasi ko koode ɗen ko woni woni golle majje ɗe wirnoto woni ñalorma ɗe feeña jemma andi ɗe haali ɗiɗe kadi woni kono ɗe wirnike ñalorma ɗe feeñiri jemma joni seytane on kadi o mutay woni sa jantike inde allah toujours hiɗa jantade nde o fottotoni few a wedditoto tum arta kadi a wedditoto tum arta nam ko wiyete sawgu ka ɗengal arabu ko ɓennugol ma moɗugol a moɗi wo noon ko ɓowri a ɓenni wo ko ɓowri si tawi no ñaaɗi a wata fiɗɗinde ka dande few joni noon ɓe ƴetti ɗum ɓe nandintini e kala masala mo tawata no newo tinnagol e makko amma masala mo newata ko tinnagol e makko on ɗon mematake ka woni e faami masalaji aqida aynata joni e neele ko ɗum ɗo wiyama ko ɗum ɗo wiyama ko ɗum ɗo wiyama ko hunde wotere allah ko goto lanni amma e neele no sella kadi ka waylitire ni wiyen wawa wonde ɗiɗo ma e wawa wonde tati e neele ɗum gasata e masalaji aqida ɗin e ko yowodiri e sifa ɗin piiji ijtihade gasta e men ko dalil on jokkete on dalil wonaɗo jokkede kadi ko fiɓete kon ko arnugol ɗum weeɓitana ooti so ƴetti bisimilla ko ɗum ɓe innata al aqaidu tu'rad wala tufrad aqida ko ya weeɓitan jommum ha o nanda so nangi o accitata adum kono sa falli e makko ko fanni ɗon ɗon imma himo tanɗi normal ma himo hula ma himo faala goɗɗum ma ɗum himo yii goɗɗum fewno ɗon o accita joni kono sa weeɓitanimo ha nangi pat ala idande kadi kono wiyete aqida fi hen ɗum koka ɓernde mari ko mari ka ɓernde forcitake goɗɗo forcé yomi yiɗi forcé yomi jokki forcé yomi yiwtir ɓaawmo ɗum gasata kono hiɗa weeɓitanomi ha mi yiɗe mi jokki hande kadi hay ko mayde miɗo wakkili mayde fiima a faami aqida kadi ko non way aqida a weeɓitay woni ha woti nanga a fallata e makko hay sa falli e makko o nangali waccita joni ko ɗum waɗi aqida ƴettataka jonaaɗo mari dalil ko dalil on ƴettirte aqida ƴettirte e ijtihade ko masalaji fiqhu e masalaji saria goo inna ene oɗo wii ɗum ɗo no waɗiri ni oɗo wi no waɗiri ni an kadi hawtintina konnguli ɗin inna ɗum ɗo no jistine mani ni amma aqida ko dalil la koye yettete ko ɗum waɗi si hadiseji lowɗe ƴettataka ka gollirgol aqida few ko gollirte aqida ko hadiseji selluɗe e nassul qur'an ko ɗum gollirte e aqida amma piiji ɓure dewe hadise lowɗo no gollire e piihoy ko no gollire e si tawi woni no mari ka humoyi seeɗa amma aqida ko eko selli kon tum hutorte ka dalil
ko loyi gollirtake ngi fof aywa wus'a ko kattan e wondude e yanjinde yani no yaajamma ha iɗa hunditi ɗum ɗon fof taaka ko wawɗa townude o ko ɗum ɗon ko gootum la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha o wi nokku goo rabbana la tu'akhidna na ma la taqata lana bi la tuhammilna ma la taqata lana bi andi ko rondete ko tawata hara a townay naɓugol ko wiyete taqa ha amma wus'a koko heɓata feere waɗugol fof a faami wus'u ko kattanɗe ma ɓen ka heɓugol feere iɗa heɓa feere naafugol jelu e nder jemma darɗe ɗiɗi ko wus'u ma on iɗa heɓa feere naafugol jelu jeego ko wus'u ma on a kami jooɗi ɗo miɗo wawi juulude ɗo kon ɗo woni taƙa on yani mi rondata ko ɓuri ɗum joni ko jelu ittata a taƙa on ko 50.000 ɗum mi wawi rondade e ko ɓere honto wawɗa ƴettude a taƙa on ko waalade mi rondata ko gudel sifa noon noon ko taƙa koko woti wawi ƴettude fawa hoore muɗum wus'u koko wawata naɓude fo mum noon ko mana goto kadi nam yani goɗɗum yani fiyaaki wonaɗo yewtede fi mum ɗon on gasidata e sikkugol ko be fellita ŋattira fellete on amma innugol tun no hottade ko luwete husbane zannu ko jooɗagol tun miijo sikka hunde kaari ma ɗum hotto inna ene tigi tigol no wawa wonirde ni goy e mbami zannu on kan no mari zannu raaje miijoɗa ha sikka ha do'a e fellitude kono wiyete zannu raaje miijo ha do'a fellitude kono fanni a fellitali haray taƴali taw galabatu zan nam ɓe sifanike on ɗum ɗon nani tahrif on ko wayrugol ma'anaji ɗin ko wonno ɗum ɗo gera ha ɓolta ha inna ko ɗum ɗo arrahmanu alal arsi istawa ta'wil inna istawa on la wata wonde istiwa bi mana tabitugol nokku ngotu ma ko nande mum joni ko wiyeten ko istila ko jogagol doole hoore mum ɗum wiyete tahrif yani gel ha wayla mana on ka woni ɗon waɗamo kadi ta'wil tahrifu ko ɓoltugol no waalori ɗon noon itta mana on yani watta goɗɗum fi yo bakodir sikki ko gootum harana gootum andi ko waylugol mana on ma wayla ko ɗaɓɓa nder ɗon kon ma wayla ñawoore nde sansindira no waalori ɗon noon hellaka mana amma tahriru ko pottingol few itta ɗum ɗo ɗen wayla ƴettagol ɗerolɗa ka nano wattira ka ñaama ma si ko dow wontiri wattira ley ma ɗum itta few wattira ga ko onayno dow wonta ley ƴetta baƙara artira ka naasi ma ƴetta ngaro ley wongo wattira dow ɗum fof no wiye tahir amma tabdilu on ko pottingol few adda goɗɗum andi waro ɓe pottiniri ni linjila ɓe addi talmude andi ɗum ɗon fof ko hunde nde tawata waɗama e defte luttuɗe ɗen e ñawoje luttuɗe ɗen kono alquranam nde allah tawnono reenimo goɗɗo wawani si leydi ndin fof hawti ɓeyditi alifu goto ko alqur'ani leydi ndin fof kadi hawta inna o ko ɓeydani andi harayno foto asi ɓeydani ɗo yo waɗo haray fof andi ko ɗum ko hiftu qur'ani nam ɓe holli on ko dumunne on yani ɓenni amode ɗum juuti panni joni heɓɓitoɗen goɗɗum go ɓenni amode ɗum ɗo juuti heɓɓitoɗen goɗɗum ko jokken ken ko ɗum woni manana ko ko ittintina
yani ittintingol ɗum ɗo fof no ga kono ɗum ɗo ittintinama yaltinama addama ɗo nam ittintinama ko wi kon illa wahida ɗum noon ittintinama ولذلك كفر كثير من الأئمة أئمة الجهمية إما جلين من يقول أيوه وكذلك كفر كثير من الأئمة أئمة الجهمية أيوه يعني أقول ko imamuɓe diina kan jokkuɓe gonga on jokki sunna jokki diina laaɓuka kan ko sabu ɗum ɗon waɗi si ɓe heeforɗini imamuɓe jahmiyankoɓe jokkuɓe ɓen jahamduni Safwanal Mu'attili en ɗon ko heeforɗinaɓe ko ɗuuɗi kon karmakoɓe hoore ɓen ka diina no heeforɗini hoore ɓen ka jahmiya sabu ko ɓe sanfi kon inde Allah ɗin e sifaji makko imamuɓe fenaɓe yuhkam kadi asarru ko si ɓe deppitike e ko ɓe woni e mum kon ɓe duumike e mum ɓe ni ɓe ittitata ɓe sansata ɓe waɗɗitata ko ɓe wi kon ko ɗum tigi yani ko ɓe inni kon Allah ala inɗe ala sifaji ɗum ɗon ɗen si tawi ko amgal faamu ɓe yewtidete ha ɓe faama kono si ɓe faami ha ɓe gayni ɓe deppitike e hoore fenani men ɓe inni ɓe iwata e mayre ɓe ŋattike ɗon ɓe duumike ɗum ɗon ɓe inni ɓe ittitata ɗum haray ɓen ɗon kadi ñaawete ko heɓen yani so a holli goɗɗo gonga o yiyaali a hollimo ha o yiyaali a geri ha o yiyaali o yiya ha o gayna o inna ɗo mi yi ko gonga ni kono mi salmi ajirta ko ɗum kono wiyete israr yani duumagol e goɗɗum hara ɓanganimo gonga o makani en goto mara nganto o heɓata nganto ko accirane fi majjere nde o waɗɗi majjere nde o ƴawi e hoore muɗum o inna ko ɓayi mi heɓani ɓangandiri woodi so ƴawi e majjere nde o waɗɗike e mayre o bakkike nde nde naɓirimo ka majjuɓe o mara nganto ko wiya ene ani mi anda feeñi laaɗi kul نعم يعني moɗugol ɓe ko ibtila'u ka ko ibtila'u mo hamza komo ayn ka komo hamza iri ka darsu divers awa mbalɗen fu jogi si tawi goɗɗo humanama dewgal wano hande ɗo ngal humama seede heɓike teŋe waɗama haray woni ɓeyngu jommum haray woni ɓeyngu jommum lanni ɓe yiiɗi o ɓe yiidali o si gorko on feƴƴini debbo on heynoto si debbo on feƴƴini kadi gorko o ronata si ko gorko on feƴƴini debbo on heynoto o ronay kadi ɓe mbami madama dewgal ngal wuurita fi ɓe yiidali holla wonde ɓe seedi